Nang litum Mr. KYF 2024 along chipate dun ingtung ma. Jong si ingtung pulte nalitum labangso video labang ke nalitum kilang nang jibang e kenang sot lo. Lasi pini labangso video long nalitum ha nang ke than ponji labang ke non kiwang ji Mr. KYF 2024 along ka chipate dun ji rules lapen regulation lapen form ka fill up nang labangso puthak sipini nalitum han labangso video long nang than pachini ponik po. Lapen nalitum jong sila bang so YouTube channel na anta subscribe kelang pulte nalitum subscribing on latest update nalitum kilong versi apan belarjan thegloi khodak stami nalitum tenene pin pen berpon igdian non tangte non la Mr. KYF 2024 labang so along ka chepati dunji a process abang jethan pononang lapen lang pon ik lonang tangte non la Mr. KYF 2024 long ka chepati dunji apan labangso a formal labangke nalitum ka fill up nang jibang ikinang sot lo lasi pini bangke nili nalitum apan rule and regulation lapen la form ka fill up lapen labangso form ki joki last date lapen labangso a program ki chengji komantuma labangso details nalitum pan labangso video lo nang than pachini ponik po abrangsi nalitum labangso form labang ke nalitum ka fill up nang jibang kinang sot lo ki jog don japan lasi ka fill up hot nalitum blue ink pen labang ke nalitum aredeng do igwek nang po lasi ho labang so a blue ink pen pen nalitum labang so a form along tok don ik nang po mate fill up don ik nang po ki chengsi ka fill up nang ji labang ke nalitum amen la pen atun tu labang ke nalitum permanent address nalitum konat arong nalitum area labang so details man nalitum dak permanent address along fill up don ik nang po lapen nalitum age arta ko anma lapen nalitum copy a tribe ma labang so tribe stame nalitum dak tok dun ik nang po lapen nalitum dak contact number lapen email address mate email id nalitum dak fill up dun ik vek nang po lapen puthot dothla dak date of birth stame nalitum tok dun ik nang po nalitum kumantu a date mate kumantu a tarik nalitum amang ke thek ma labang so a details mate a date bang dak tok dun ik nang po lapen nalitum place of birth ko so adim nalitum amahang ke thek mala bang so adim amens tame dak tok dun ik nang po lapen citizenship nalitum dak pen fill up dun ik nang po lapen occupation labang ke nalitum dak fill up dun ikon lapen dak correspondence address tame nalitum dak fill up dun bang nang zila bang ke kinang sorlo lapen father name lapen dak mother name lapen guardian name mate address lapen dak guardian a phone numbers tame pidun ik nang po lapen do tulang dak education qualification labang ke guardian tum kali labang ke nangli methang mate komat abang khusigi jogdon jima labang so kacharle ang deng ko an malabang so details bang sidak tok don ignang po lapen da fit nali tum school college last attendant mate konas nali tum kacharle ma labang so details mate nali tum labang so amen bang dak tok don ignang po lapen language nali tum copy pia language sike thek ma english hindi Karbi lapen SMS sitame adjust terminali tum dak tok don ikon lapen puthot dak dotupo measurement bang kenali tum height ko anma lapen weight ka anma lapen chest ka anma labang nali tum dak fill up don iknang po dak nali tum la fill up don ikon lapen special talents mate hobbies nali tum copy a hobbies ma lapen copy ni talent dot nali tum dak fill up don iknang po lapen puthot dak karju pon do tulang question have you ever participate in a modeling contest jong si dolo pulat nani tum tak yes tok don igon jong se velang tin no tok don igo la pena prang nani tum nani modeling contest jong chipate dun dolo ma avemal pusina kar julo la pang nani tum dak fill up don ikon la pen did you win any title nani tum kopine ke hai dolo ma title dolo ma la nani tum dak fill up don no la pen why do you wish to participate Mr. KYF 2020 4G dak 23 doko lasi kopi aning ke hangsi nang litum labang so KYF along nang kachipate dun ning ke hangma labang so puthak sta medak tok dun igon lepen puthot do tulang any other interesting information mate nang litum kopi ne interesting information nang sidot nang litum dak tok dun igon lepen puthot dak kijut silo labang ke nang litum labang e tok dun igvek nang po write few lines about Karbi Youth Festival and Karbi Anglong Karbi Youth Festival lapen Karbi Anglong aputhak stamina litum lada ison sonia lam mesen nalitum fill up dun iknang po lapen da fit kijutsi
nalitum la dak screen along tag pon long ikpo nalitum parents mate guardian signature lapen koma abang phusika apply dun jima labang so signature dak pinang po lapen ison alam la form labang so kijo dalong do tholang ke tokpon nalitum birth certificate lapen school mate college certificates tabe nalitum pidunang po lapen 2 color photo mate photo pakni nang po ingsi bangke 1 close up lapen ingsi bangke 1 full body shot nalitum pidun ik nang po jalason lo lapen puthot non nili nang than pachini pon ikpo rule and regulation nalitum labang ikachini nang ji kenang sot labang so Mr. KYF 2024 along kache pati dun jia hots tambe nalitum la aprangsi la rule and regulation banalitum chini paprangsi kime nasi non nali tumpan nili ison son ya lam nang than pachini pon ikpo lapen labang so application ki jog ning last date latan non nang li tumpan nang than pachini pon ikpo lapen kuman tu adet si ki cheng jima ngabang so puthak stami non nang li tum thek pon long ikpo lasinali tuman tuning rila labang so YouTube channel long nang komri milang pulte ka chingon pen subscribe ikon latest update na litum kilang long ver siapan belarjan theklai hodak nang litum tenene pen ber pon ikon lapen labang so video na litum ka an mas share pon ikon las pada depin pen on rule and regulation aputhagle lang pon na puthot ladak rule and regulation nalitum thek pon long ikpo la screen along lapen labang so registration fee labang kenalitum 1000 mati suring sinalitum pinang po labang so Mr. KYF 2024 along kache pate dun jiapan application form mate registration form nalitum suring sipido nang po lapen puthot da ke tok pon do nalitum la rule and regulation na dak thek pon long exi lapen number 1 long ke cheng silong ke tok pon labang ke la son lo arta abang ke 18.31 years abang photum si labang so a contest along che pate dun long chot po lapen putha dak number 2 long do tulang all application are informed to arrange their own costume including traditional dress and unique vintage lapen formal and casual dress no material will be provided from the organizer lase alang litum ahin pen ki pupon alam theba la son lo customer the dress bang ke emina customer dress nang po organizer anat pen bangke thang stame jat a custom stame pipon pe mate dress stame pipon pe pusit dak tokpon iklo apen number 3 along the applicant must provide all the time available contact so that necessary information can directly give to the contestant ase katoka vela chepati donji abang fu atum long ans tami available contact number bang to igwek nang po kai ki birta kilong verji apan pachini verji apan lape number 4 along bangge the Mr. KYF contest will be consist of mainly 4 rounds the po ing si bangke casual round mate white t-shirt lapen blue jeans lapen ing si bangke for formal round lapen ing si bangke vintage round lapen 78 is lo lapen dak di number long bangke anthenic traditional round lapen number 4 la bangke dak question round mate question card jo lalo na pe number 5 long manda contestant must be disciplined in respect mate discipline respect na po clothing anata blaka chingthang ai hoita the subs respect tak do dang po la pen number 6 the organizer committee will be not respond any loss or damage the participant belong during the competition na sa alang li to pen ma thang response tame and pon pe jong se chapate voi hot copy de damage polata la bang ke alang li tum response pe pusidak ke tok pon la pen putodak price number 7 lang bang price salam sa tok pono labang sa price kilongzi labang ke 7 days competition that pen 7 days of his labang so money price bang long pon ikpo lapen number 8 long ke tok pon to lang there will be 3 days grooming 10 11 12 January at luru langso film mate luru langso patwa klamalong si grooming bang ke en pon ikpo adet labang ke 10 11 12 lapen labangso application last date ki jok si date labang ke 7 January 2024 si last date lo lapen number 9 ong ke tok pondos lang the judges decision will be the final binding ase decision labang ke judges decision na labang ke final decision la lapen number 10 ong dak ke tok pon bang labang la important tel ase more details lapen ka chini la so senali tum chini tung lang pulotang te nali tum la contact number dak mention pondo nali tum la bangso number on call ikon la penali tum arju ikon ko ppc nali tum karju iki ma details chini tung pulotang te la pen la bangso Mr. KYF ka chepati ji final la bangke 14 January 2024 si chepate pon ikpo la bangso si ingwai pon ikpo la sila arni si vet ji 14 arni masi ingwai pon ikpo lapen putot nilim pen danang piglo grooming mate ka charli ke than la hai hoi bang ke 10
11-12 January ni thom si dak en pon ikpo la pen than pachini pon ikpo pusi la dak ke tok pon la sinali tum labangso Mr. KYF 2024 longjong si chepati dun exhibit nali tum la rule and regulation nali tum lang ikpa menon la pen nali tum form fill up dun ikpa menon la pen copy pim the comments ma ki pinang zi son an nali tum pidun et nang po jalala la sila bangso video nali tum kan ma serun sere ko karbi yang long ras tame pachini nang la pen chetan chet masipina an ding pono la bangso video la pen labangso video arlo jong se nili ko pine eson son ni nang ke than jong si chok chet der do polte nali tum hin penang dia pu pusining te pon iklo la se labangso YouTube channel tame nali tum subscribe relang pole subscribe ikon la pen latest update kilong wer je fanali tum belar jan thekling hodak tame nali tum berpon ikder not la se pinia video long bang la an le ington pon iknang la si domi thak me katu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ra do an fans tame nili hin pen kardom la pen puthode sonalam nali tum chining tung duk pulate kapre son nali tum chining tung lang pulatang te la contact number dak mention pondo nili la jumnang won pi pola bang sodim nali tum call ikon la pen nali tum arju ikon la si kardom to change your